munyemerere mbere yuko duhita tuvuga ubukana bw'iyi Ebola nshya cyangwa se umuvuduko ifite iri kwicaho abantu ndetse n'icyatumye u Rwanda ruhita rufunga umupaka mu buryo bwihuse, tubanze twumve ijambo ry'umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Ni icyemezo cyafashwe n'u Rwanda kigendanye no gukumira icyorezo cya Ebola. Mbibutsa isi ya Ebola yo mu bihe byahise ahubwo ni Ebola nshya. Reka dukomeze twumve umuyobozi icyo akomeza avuga. Ngira ngo mwagiye musoma ibinyamakuru ko muri Congo icyorezo cya Ebola cyamaze iminsi. Munyemerere noneho dusome ibyanditswe mu bitangazamakuru bikomeye cyane ku isi ndetse n'ubushakashatsi bumaze gukorwa. Turabisoma nta kindi twongeyemo. Iyi Ebola nshya iri kuvugwa ni ubwoko bushya bw'iyindi Ebola virusi, kandi iyi virusi nshya akaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nta rukingo rwemewe neza ruyirwanya ruraboneka, nta muti wihariye uyivura neza uraboneka, kandi ishobora gukwirakwira vuba. Dore aho iyi Ebola yatangiriye mu ntara ya Ituri muri DRC, cyane cyane mu duce twa Mongabwaro na Rwamara. Abahanga bavuga ko ishobora kuba yari imaze ibyumweru byinshi ikwirakwira abantu batabizi. Amakuru mashya avuga ko abantu barenga 80 bamaze gupfa bakekwaho n'iyi Ebola. Hari abantu barenga 240 bakekwaho kuyandura. Bamwe bamaze kwemezwa muri laboratoire. Dore ibimenyetso by'iyi Ebola nshya. Abandura bashobora kugira umuriro mwinshi, kubabara umubiri wose, gucika intege, kuruka imiswi, rimwe na rimwe kuva amaraso imbere cyangwa hanze y'umubiri. Dore uburyo iyi ndwara yandurira ku gukora ku maraso cyangwa amatembabuzi y'umuntu wayanduye, gukora ku myenda cyangwa ibintu byakoreshejwe n'urwaye iyi Ebola. Ndetse rimwe na rimwe iyi Ebola inyura no ku nyamaswa zimwe na zimwe zo mu ishyamba. Ushobora kwitekereza ati ese iyi Ebola nshya ntabwo yaba yari yagera mu Rwanda? Dore amakuru yanditswe kandi yizewe. Kugeza ubu nta makuru yemeza ko yamaze kugera mu Rwanda, ariko kubera DRC iri hafi kandi abantu bagenda bambukiranya imipaka, inzego z'ubuzima muri Afurika zirimo gukaza igenzura ku mipaka no gukurikirana abantu bafite ibimenyetso. Dore inama igirwa abantu cyangwa se abanyarwanda mwese: gukaraba intoki kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku maraso cyangwa amatembabuzi y'umuntu urwaye, kwihutira kujya kwa muganga igihe umuntu afite umuriro udasanzwe, kwirinda amakuru y'ibihuha adafite gihamya. Dore ikiri gutuma iyi Ebola ivugwa cyane, kubera ko ari ubwoko budasanzwe bwa Ebola bushya. Nta rukingo rwihariye ruyirwanya ruraboneka. Yamaze kugera no mu mujyi munini wa Kinshasa. Amaze iminsi kandi hari amakuru y'uko kiri no mu bice byegereye u Rwanda. Nk'uko mumaze kubyiyumvira, ariya ni amakuru twakusanyije ku binyamakuru bikomeye cyane nka Reuters n'ibindi binyamakuru. Reka noneho turebe ku ngamba u Rwanda rwahise rufata ndetse n'icyatumye u Rwanda ruhita rwihutira guhita rufunga umupaka. Nk'uko mubizi, mu mwaka umwe ushize muri Congo hari intambara yahabaye yahuzaga M23 na leta ya Congo. Icyo gihe M23 yakubise ingabo za Congo arizo FARDC, maze birangira M23 ibohoje agace ka Igoma. Muri icyo gihe rero imipaka y'u Rwanda na Congo yarafunguwe, maze ubuhahirane bujya mbere kuko nyine imipaka yari ifunguye ku mpande zombi. Abanyarwanda bajya gucuruza muri Congo ndetse n'abakongomani bakaza gucururiza mu Rwanda. Ariko nituvuga gutyo wumve nka kano gace M23 yafashe, kuko niko gace n'ubundi gahuza imipaka yombi ya hariya i Rubavu, umupaka munini wafunzwe. Ariko kugeza magingo aya ntabwo uyu mupaka ugifunguye, kandi si ukuvuga ngo FARDC cyangwa se ubuyobozi bwa Kisekedi nibwo bwagarutse ngo mabituma mu Rwanda badahuza birangira bafunze imipaka. Oya,
ahubwo ni iki cyorezo gishya cyaje. Turaje turebe impamvu u Rwanda rwahise rufunga umupaka kandi n'ubundi hariya muri Ngoma M23 aho yafashe n'ubundi bahuza. Reka turebe impamvu. Ubundi no mu duce twavuze ni uduce twakure rwose ugereranyije n'umupaka w'u Rwanda, ariko kubera ko Kongo nyine ni Kongo, yaba aho M23 iri cyangwa se aho ubutegetsi bwa Kisekedi buri, nyine ni muri Kongo, ni igihugu kimwe, ni Kongo. Icyatumye rero u Rwanda ruhita rwihutira gufunga umupaka nuko iyo umuntu ari mu gihugu cye yemerewe kujya aho ashaka igihe icyo ari cyo cyose abishakira. Reka twifashishe urugero hano, ni ukuvuga ngo umuntu uri i Rusizi ashobora kurwara iyi Ebola, noneho akahita atega bisi bugacyageza hano Nyabugogo, bityo rero yahagera abari Nyabugogo bikarangira nabo ahise abanduza, bityo bigatuma uburwayi bukwirakwira mu gihe cyoroshye. Ati ko ntasobanukiwe neza, ariko usobanukirwa, hita rero ubijyana muri Kongo. Umuntu aturutse aho ubutegetsi bwa Kisekedi buri arwaye iyi Ebola, ahise atega bisi, ako kanya ahise agera aho ubutegetsi bwa M23 buri, aho yemerewe kutagera mu Rwanda nta kimuhagaritse. Bityo rero byumvikana ko icyorezo yahita kigeza mu Rwanda. Ni iki rero cyateye ubuyobozi bw'u Rwanda kutabufata uyu mwanzuro wo kuvuga ngo dufunze umupaka, ariko si ukuvuga ngo bwafunze umupaka kugira ngo abanyarwanda bari muri Kongo cyangwa se abakongomani bari mu Rwanda ngo birangire ngo bose bagumye aho ngo ntihagire uwambukiranya umupaka, ahubwo ni ukugira ngo ushaka kwambukiranya umupaka abanze apimwe, afatwe ibipimo, arebwe nimba koko adafite iki cyorezo. Ikindi abanze nyine yitunganye, yoge, ashobora wenda kuba atari yakandura iki cyorezo ariko kimuriho, kuko twasomye dusanga ko iyo imyenda y'umuntu wanduye, amatembabuzi y'umuntu wanduye n'ibindi bintu by'umuntu wanduye, iyo ubikozeho ariho wandura. Byumvikane ko rero ushobora guhura n'umuntu icyorezo kikakujyaho bikarangira n'ubundi uwo kitari cyakwinjiramo neza ariko ugitwaye, kuko ntikiba mu muntu gusa, no mu nyamaswa kibamo, cyangwa se ku myenda twabisomye yigeze ihura n'umuntu ufite iki cyorezo cya Ebola nshya. Twavuga byinshi ariko ukangira kandi kantu mbabwira. Ndabashimiye ababanye natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.